laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Usulu sunna للإمام الحميدي عليه رحمة الله. حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي عليه رحمة الله قال: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. أصول السنة للحميدي. إنما أصول معنى مود اللغة وجمع أصل، والأصل كرمكوب غوماكي وما يبنى عليه غيره، وبغوي كرمكوب ماكي ونه وما منه الشيء. معنى مود ستوي هوري إنما الأصل كهال عرب كرمكوب غوماكي وما يبنى عليه غيره، ko konko tawata no mahe e hoore muɗum goɗɗum go ko tawata wana kañum. wana woniri noon aljidar yubna ala asli albayti walqawa'idu kadhalika tubna ala asli albayt. no anda wonde aljidar laysa min alasli وكذلك القواعد ليست من الأصل. إذن إنما وندكم ما يبنى عليه غيره كونكو تاوتا نو ماهي e hoore muɗum goɗɗum go ko jiyaka e muɗum. sen detti e wi'i wonde maadi ndin hindi maha walla hindi mahe e hoore asli kañum suudu ndun eɗen andi wonde maadi ndi jiyaka e asli suudu ndun. ko wana noon si e wi'i wonde tugale suudu ndun no mahe e hoore asli suudu ndun, eɗen andi tugale suudu ndun jiyaka e asli o. idan ko wiyete asli koko tawata no mahe e hoore muɗum goɗɗum go ko jiyaka e kañum asli o. woɓɓe go e karmo koɓɓe maake wonde al aslu ma'ana muɗum ko ma minhu shay, ko konko tawata ko e muɗum woni ko iwi hunde ne, yani si innama aslu shay'i ko ma minhu shay, asli hunde nden ko konko tawata kañum hunde nden ko e muɗum iwi. se ndetti misal, si innama aslul insani no anda wonde ka sengo ilmul miras ɓe faandoray ɗum abawahu. sinama asli neɗɗo on ka gandal dondi ko ɓe faandorta ɗum ko jibinɓe mo ɓenɗiɗo, baaben makko kañum ma e biro makko, ko ɓe ɗo fuɗɗorte wi'ugol asli makko on kanko neɗɗanke on. no anda wonde huwa min huma, kanko neɗɗo on koye ɓen ɗon ɗiɗo o woni ko o iwri. karmo koɓɓen ka luga heɓe mari konguɗi boy ko yowodiri fiyake waɗugol ta'rif oɗo asl, lakin ɗi dendanigal majji kanɗi konguɗi ɗin ko konguɗi ɗi tawata tanaqud ala hakkunde majji, bal ko konguɗi ɗi tawata ma'ana majji on ko goto. konguɗi ɗi tawata ma'ana majji on ko goto. si innama asli hunde nden ko konko tawata hunde nden no iwi e muɗum, ma konko tawata hunde nden no maha e muɗum, fo ko ma'anan wahid, ma'ana mo tawata ko ma'ana goto. wannon si innama wonde ma ɓiɗɗo on e hoore muɗum hino maha e hoore mawɓen, mana biro makko kañum ma e baaben makko,
yani kanko ɓiɗɗo on simo dambede ko e maɓɓe kamɓe ɗiɗo woni ko o dambete woni bi ma'ana himo maha e hoore maɓɓe kamɓe ɗiɗo. amma istilahan si innama al aslu ɓe maki wonde al aslu ko malahu far'un ko konko tawata no mari saldu ko ɗum wiyete al asl. karmo koɓe go maki wonde al aslu huwa dalil ɓe maki si innama al aslu ko ɗum woni dalilu. ala kulli hal al aslu istilahan ko malahu far'un si innama asli on ka andinande sharia ko ɗum woni konko tawata no mari calɗi ko ɗum wiyete asl. e maki wonde usul as-sunna daƴƴe sunna o ɗum woni daƴƴe oɗo sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. oɗo as-sunna lughatan ka haala arab maana muɗum on ko ɗum woni at-tariqatu was-sira laawol neɗɗanke on kañum ma e ko gurdam makko ɗam yehi e hoore muɗum kon. warsi jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi yuridu llahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum. nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makani en ka hadis abi sa'idin al-khudri ɓe maki la tattabi'unna sanana man kana qablakum wa fi riwayatin sunana man kana qablakum hadwa al-qudzati bil-qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu qalu al-yahud wan-nasara ya rasulallah qala faman. idan si tawi innama as-sunna maana muɗum on ka haala arab ko ɗum woni at-tariqatu was-sira. amma istilahan si innama as-sunna تعريف مودون يختلف باختلاف الفنون. تعريف مودون لوتو نديراي وانا فنوجي اللوتو نديرينو كان سنة أنه ماري تعريف عند المحدثين وماري تعريف عند الفقهاء كان سنة أنه ماري تعريف عند علماء السلف معنا مودوني علماء العقيدة كفانداكو بدو فوغو تو كلا مابbe no mari ta'rif ko jonni kanyum odo sunna sen detti inda al-muhaddithin as-sunnatu ko wiete sunna kon kama be ko ma sabata anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin o kala ko tabiti enelado alayhi salatu wassalamu immorde e mako maɗum e gollal maɗum sifa moɓe sifitori kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam maɗum tabintinande nde ɓe tabintini mi ma'ana goɗɗo wowla kongol diina ma o golla gollal diina kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe humpito ɗum ɗon ɓe deƴƴa e hoore muɗum walla ɓe tabintinira kongol. وأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو على فعل دليل على تقريره. ديجول ما بكم بنلانو عليه الصلاة والسلام إهور كونغول ما إهور قلل تندنا يدوان بتابنتنيرون. إذن كم بكرمكو بحديث بين قدندو بيتا السنة كوكالا كتابتي إنلانو صلى الله عليه وسلم من قول مثلا بماكي وده ما كم بنلانو عليه الصلاة والسلام ɓe maaki kala waɗɗo hunde kaari himo marana hunde kaari e ko nandi e sifani noon peeji maɗum kala ko tabiti e maɓɓe e gollal kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe golli gollal ngal hara dalil alaari holluɗo wonde ngal ɗon gollal ko kamɓe tu woni ko heerori ngal ɗon kadi ko ngal sunna ko wana noon sifa mo kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe sifitori oɗo kadi komo tawata ko o sunna ko wana noon tabintinande nde kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe tabintini karmo ko ɓe hadith ɓen kamɓe ko ɗum ɗo ɓe wi as-sunna. amma inda al-fuqaha ka karmo ko ɓe fiqhu ɓen kamɓe ɓe maki wonde as-sunnatu si innama hunde innama wonde ko nde sunna ɓe maki ko ma amara biha ash-shari'u
ala ghayri sabili al-ilzami ko konko tawata shar'inowo on yamiri yo wade kono kanko shar'inowo on bi ma'ana na e lawol waddingol woni no o yamiriri honende tawata ko ne talab yani neddo on o yamirama wadugol dum don kono kanko neddo on no o yamirirano wadugol ko e lawol rerdingol mo na e lawol waddingol e dow makko ko dum do kambe al fuqaha be wiyata as-sunnah amma inda ulama'i al-aqida ma be wobbe go innata ulama'u salaf si tawi kambe be maki as-sunnah haray ko be fandi ko ma yuqabilu al-bid'ah ko konko tawata no woni liddu kanyum bid'a o dum non be innata as-sunnah idan kanyum ono sunna amari ta'rifat inda al-ulama ala kulli hal odo kalima as-sunnah ko kalima mutawata ahyanan tutlaqu ala al-aqida wa ahyanan tutlaqu ala at-tauhid wa ahyanan tutlaqu ala al-manhaj si innama as-sunna ko kongol gol tawata nde wonde no wowle tawa ko aqida on faanda nde wonde no wowle tawa ko faanda ko at-tauhid nde wonde no wowle tawa kongol gol wellitama kono ko faanda ko al-manhaj lawol gol neddo on diini nortangol o yarake Allah subhanahu wa ta'ala yonon kambe imam al-Humaydi ko be faandi do kon odo as-sunnah ko duwoni aqidatu ahli sunnati wal jama'ati wa manhajuhum maana mudum finde ahli sunnati wal jama'anen kanyum ma e lawol mabbe gol be rewirtangol Allah subhanahu wa ta'ala bima ki haddathana Bishr ibn Musa bedo Bishr ibn Musa rahimahullah be filli bima ki haddathana yewti men al-Humaydi maana do ko sanad on be woni en jantanade ha hewtoy e imam al-Humaydi lakin be taji mutu anon be jantaki o makko o dendanangal makko ay bima ki to haddathana yewti men Bishr ibn Musa odo Bishr ibn Musa rahimahullah ben kadi ma ki haddathana yewti men al-Humaydi alayhi rahmatullah woni imam al-Humaydi kambe woni أبو بكر عبد الله الحميدي عليه رحمة الله قال بماكي السنة عندنا بماكي السنة أنك أمن منن يعني كونكم عقيدة أهل السنة والجماعة كونكم منهج أهل السنة والجماعة عندنا كأمن منن وفلت لي يركو جانتي دنكو دنيان دنكو يوندر إفياك عندي نقولكم هم بوني الإمام أبو بكر عبد الله الحميدي نحن نقول أولا إمام الحميدي كو إمام ونكو بإمام في السنة كو بإمام في الفقه كو بإمام في الحديث أيين لون دنيان إمام الحاكم كو جنتي في مكة بماكي ونده إمام الحميدي wonande yimbe makka ben ko be imam wono imam ahmad ibn wonande himbe hijaz ben ko be imam wono imam ahmad ibn hanbal wonirani no yimbe be tawata ko yimbe iraq be maana mudu wono woniri no imam ahmad ibn hanbal kambe wonno fi zamanihi imam ahli sunnati wal jamaa li ahli al-iraq ko wona non imam al-Humaydi be woniranno li ahli al-hijaz kambe wonno imam ahli sunnati والجماعة وانا نجي كو حلت ان وند كو بإمام في الحديث كو إمام البخاري جنتي في مأبكم وانون كو بجيابه من مشايخ الإمام البخاري رحمة الله عليهما كم إمام البخاري بماكي وند الحميدي كو بإمام في الحديث بماكي وند إمام الحميدي بيدو كو بألمامي بني كسنغو غند الحديث وكذلك كحلة وندك بإمام في الفقه تود إمام الشافعي عليه رحمة الله كم بإمام الشافعي كب وندنو إمام الشافعي وندي إما بوندقال تدنقال تبي يركو بوندكم هد مكة فو إمام الشافعي ودي تاكي إما ببال بيادي إما بهابه يوتدي إما بهد مصر بيادي إما بهابه يوتدي إما بهد مصر
ko wana non ko hollata wonde ko be imam ndebe wonduno e odo karmokojo teddudo Sufyan ibn Uyaynata be wi wonde Sufyan ibn Uyaynata hari ala hay'e goto e jangana ku be mudum be Sufyan ibn Uyaynata holino ha buri kanyum Imam al-Humaydi alayhi rahmatullah. idan bedo si tawi hawri be maki as-sunnatu indana harayno serti e si tawi wobbe go wi as-sunnatu indana. Ondo ko banginangol e lawol ahli sunnati wal jamaa ngol banginana en aqidatu ahli sunnati wal jamaa parce que dum do ko amrun wajibun ala kulli abdin no waddi e dow kala jiyaado andugol makko kanko neddanke on aqidatu ahli sunnati wal jamaa o anda manhaju ahli sunnati wal jamaa dum do ko fardu aini andi nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam بماكي ون طلب العلم كفريضة على كل مسلم بماكي تقبل غندل كحونة نتوتا كون فريضة ادو كلا نتو جبلاني دو الله سبحانه وتعالى معنى من كلا نتو هلي فادو متوتا حق اللي ما كون انو سلي متوتا كو اجولدو تقبل غندل كفريضة عليه كفريضة ادو ماكو يونون إنما طلب العلم فريضة على كل مسلم كرمكو بماكي وانا إمام النووي بماكي رنونك المجموع بماكي وانا ستوي هوري إنما طلب العلم كفريضة على كل مسلم بماكي هناك علم طلبه فرض عين وهناك علم طلبه فرض كفاية نودي جندل غلطوة غلطن كفرض عين على كل مسلم بالغ عاقل edo kala neddo mo tawata ko o juldo helli faado mardo hakkil dabbugol gal don gandal ko fardu aynin edo makko no jiya e munu ilmu usuluddin jangugol asliji kaado diina ko yowndiri e fiyake al aqida ko yowndiri e fiyake odo ani at tawhid ko yowndiri e fiyake المنهج اكوناندي اسفادين نون بيجي كلا كو يوندري اكو ويته كون اصول الدين دجه غادو دين الله سبحانه وتعالى jangugol dum non anda ko hunde tawata ko de faridda e dow kala neddo juldo foti ko o gorko foti ko o suddido madama o helli fama haqqille makko den no selli ko wana non ko yete ko ilmu tahara gandal fi laabangal andugol ko fiyake ndiyan dan ndiyan ko honda woni labbinaydan ko honda woni labbinta e annugol neddo on ko hondu woni ko bonnata salligi makko ko hondu waddinta mo salligi to soko ko hondu waddinta mo salligi jano e andugol makko ko honno o salle gorto salligi to soko ko honno o salle gorto salligi jano ko nandi sifadin non piiji kono sonnabe ben andugol mabbe nyaawoje ko yowodiri e deedo jiije mabbe ndo innete ilmu at-tahara ko fardu aynin ala kulli muslim ko wana non no jiya eden gande don ko wiete ko ilmu al-ibadat andugol ko honno on tigi rewirta Allah azza wa jal mathalan ko yowndire ahkamus salah fiha kende do julde ahkamus siyam fiha ke kaado korka konande sifadin non piiji be maki kambe Imam an-Nawawi e piiji godi tawata mathalan neddo mo tawata ko o tajir julaajo andugol makko kanko fiqhu tijara dum ko fardu aynin e dow makko neddo julaajo andugol gandal dum don ko hunde tawata ko waddinde e dow makko e kala golle de neddo on jokki e mecce makko den andugol nyaawoje islam den e dum non kanko on ko fardu aynin e dow makko amma si innama ilmun talabuhu fardu kifaya sifamudu woni hifdhul qur'an hunjagol qur'an kanyum ko yowndire ilmu da'wa gandal wadirgal da'wa sifaden don gande si wobbe go jangi den don be hebide be daranike dum don yimbe luttube ben hande kadi bakkato yewtoto e dow mabbe haray andugol ko yowndire e odo aqida anda ko yowndire e odo manhaj dum don ko hunde ne tawata ko ne fardu aynin ala kulli muslim ko wannon si tawi kanko neddanke on o andali dum do ko selli kon e mudum e ko nyawi kon e mudum ko honno o wawata sennindirirde laawol sellungol ngol e finde sellunenen kanyum ma e laawol bongol ngol e finde bonnenen o wata
tele pellet selugol makko laawol bongol ngol walla laawi bonɗi ɗin e findeji bonɗi ɗin o jokka laawol sellugol ngol e finde sellune nden ɗum ɗo ko faridda e hoore makko ko waajib sabu non hunɗum goo allahu azza wa jal ko o yamiri en ko yen iwter ɓaawo nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ko faridda e dow men ko hunde waɗɗinde kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi en laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha kathiran kanko allah subhanahu wa ta'ala o wi ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri منكم ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون كونان دو آية جدي كانك الله عز وجل وندرت باسم الإيمان ثم يأمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كانك الله جل وعلا إذن دونك آية جدي ويمري وندي ينفتو بكم بين الله عليه الصلاة والسلام ونفس الشيء كانك جومي ميدن ويمري إن كدي o haɗi en kadi ko wiyete kon lundagol ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam lundagol ɓe kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahu tabaraka wa ta'ala o wi falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim kanko jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi ورسوله واتقوا الله إذن جمعنا تبارك وتعالى ويمري أي أودني أهور من ينتقل نلانه صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة وسلوكا ومنهجا أكون ليس فلنهم في جفا ونانو كانكو جوم من تبارك وتعالى او حدي ان كدي لندغول به كام من لادو صلى الله عليه واله وسلم كانكو الله سبحانه وتعالى او يوينديري peewal meɗen ngal e jokkugol ɓe kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam o yowindiri majjere meɗen nden e lunnagol ɓe sabu non hun kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam o sifike ɓe piiji ɗiɗi hunde aranere nden kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde innaka لتهدي إلى صراط مستقيم وي أن لادو عليه الصلاة والسلام هدا فونا معنا مهدا تندنا هدا ندا فاد إلا ونقول تواتك فيه ونقول يحي ونقول ها كالجنة جي الله عز وجل كانكو الله سبحانه وتعالى وصفي بهون دي مرنن وبي ون وإنك لعلى صراط مستقيم أن لادو هدا هور الله ونقول تواتك فيه ونقول go هدا هور الله والفيه ونقول ɗiɗi hiɓe noddude faade e laawol ngol tawata ko laawol feewugol ngol idan an neɗɗanke on peewal mangal ko yowoniri ko ñentingol ɓe kamɓe nelaano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nootoɗa noddandu maɓɓe ɗum kamɓe nelaano on alayhi salatu wassalam kanko allahu azza wa jalla o fiɓi kadi o yowindiri majjere meɗen nden e lundagol nelaano on alayhi salatu wassalam allahu azza wa jal o wi wonde fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum o wi si tawi ɓe notaaki ma e ko wonɗaɓe noddude kon andu ko beleɗe maɓɓe ɗen ɓe woni e jokkude jonnon wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah ala neɗɗo ɓurɗo majjude hewtiti waɗɗo beleɗe muɗum ɗen ko ɗum woni almami makko on tawi beleɗe makko ɗen feppodira e peewal iwrugal ngal ka Allah azza wa jalla idan kala neɗɗo lundino nelaano alayhi salatu wassalam fa huwa fi sabili dalal himo e laawol ngol tawata ko laawol majjere nen non si joomi meɗen tabaraka wa ta'ala wi man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'i ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira idan no ko hollay ɗum e wonde oɗo ɓi adama peewal makko ngal fof alhidayatu ko bittiba'i nabiyi sallallahu alayhi wa sallama waddalalatu ko bi mukhalafatihi ko wiyete peewal kon ko ñentingol ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko wiyete majjere kon ko lundagol ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam on waɗi si tawi hawriɓe ɓanginani en wonde maɗɗeɗo mofte maɓɓe ɗe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe nela e muɗum ko mofte ɗe tawata ɗe feccoto
heɓoto e majje yimɓe ɓe tawata hum ala alhuda almustaqim heɓoto e majje kanɗe mofte ɗen yimɓe ɓe tawata ɓen ɗon hum ala dalal ko ɗiɗo kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓanginani en nun wano ardi noon ka hadise irbad ibni sariyata radiyallahu anhu hadise mo imam ahmad filli ka musnad maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e nder ko ɓe wasiyotono sahaba ɓen kom ɓe maaki innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bisunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathati al-umuri fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla dalalatin fi an-nar ka hadith Jabir ibn Abdullah wando ka sahih Muslim be maki wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar idan hundo ko hollugol en wondema e nder mofte mabbe den kambe nelaado alayhi salatu wassalam si tawi be feƴƴi aro yay lurre de tawata ko lurre duudo yayde baawo mabbe be holli en non wonde wodo yay piiji di tawata ko sinceteedi naade ka diina kono be yamiri en hondum yen jogi to sunna mabbe on kanyum e sunna al khulafa ar-rashidin al mahdiyyin ko dum do woni ko yamirabe ko wana non sen dari wana ka hadith oro Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu hadith mutawata kadi imam Ahmad ibn Hanbal no fillim elado alayhi salatu wassalam wa ibn Mas'ud bima kirno khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan qala hadha sabilullah mustaqim thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan faqala ma min hadhihi sabilun illa wa alayhi shaytanun yad'u ilayhi ثم تلا قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي نلانو صلى الله عليه وسلم بسيفني بتشيف والبماك هذا سبيل الله مستقيم هذا سبيل الله مستقيم on zati be sifi sengo nyamo e sengo nano cifi durude be maki ma min hadhihi sabilun illa wa alayhi shaytanun yad'u ilayhi dido kadi ala e majji lawol hay e gotol si wanano e majji shaytanuru noddendu lawol kala no mar shaytanuru noddendu imma yakun shaytanun min al-insi wa imma yakunu shaytanun min al-jinn wa imma wana ko shaytane jeado e yimbe ma wana shaytan mo tawata ko jeado e jinnaaji di wadi non neddo si woni da'iya tawa yad'u ila al-bid'i والضلالات ومخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو شيطان ناطق كلا نتنو متوتك ندو فادئ بدعاج وند فادئ لندقل نلادو صلى الله عليه وآله وسلم ونوكو شيطان رندو توته هندو وولد ونتنو متوتك شيطان ناطق شيطان رندو توتك شيطان رندو وولد kambe nelano alayhi salatu wassalam be maki jangi aya on wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu lawal gotongol wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wa tawjukku dillawi wondi kasera don sakko di sendon e lawal Allah azza wa jalla hollugol en wonnema e nder de do mofte mabbe jama'on be feccoto feddeji lawol gotol pet woni lawol gongangol luttudi din foko lawi majjereji parce que be maako hada sabilullahi mustaqim bil mufrad rawati karmo ko be maaki tariqul haqqi wa tariqun wahidun wadihun la yata'addad lawol gongangol yahayngol ha kal janna ko gotol pet labungol pos laylu haka نهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قل ونا تاريد فضلا قل ونا تتما قل برادو طريق واحد الوالي ساناري يمبي بتاوة بين كو المتمسكون بتلك الطريقة بين جوجتي بين قل اللاول مهما تباعدت أماكنهم ومهما تباعدت أزمنتهم فهم على شيء واحد إذا رأيت واحدا منهم فكأنك رأيت الآخر
kambe yimbe jogitibe goldon laawol woni laawol ahli sunnati wal jamaa ngol nokkeli kabe hodi don ko di woddondiri wo ko di woddondiri si andari atay ko gotum be woni mo zamanuji mabbe di ko di woddondiri wo ko di woddondiri si andari atay ko gotum be woni mo ko dun sa yi oda haray no ay sa yi oda ko wonnon aqwaluhum wahida i'tiqadatuhum wahida a'maluhum wahida wa manhajuhum wahid sayido neddo mo tawata masalan ko wondo lagine do tawa ko insanun yatakallamu bis sunnah esiya immike do ayi saudiya atawi ton kadi insanun akhar yatakallamu bis sunnah iwa do yaha amerika tawa ton insanun yatakallamu bis sunnah atawa bedo kalimatuhum ko kalimatun mujtama'a ala shay'in wahid sitawi hawri andari af'aluhum golleji mabbe din ataway ko af'al mujtama'a ala shay'in wahid sitawi hawri atafi i'tiqadatuhum ataway be fop mabbe ala aqidatin wahida koni ahli sunnati wal jamaa dun non kadi ko wana non zamanuji mabbe din ko di woddondiri wo ko di woddondiri masalan wuurnodo fi zamani tabi'in e wuurdo e o zaman meden do ataway ko gotum be woni wolde ko gotum be fidi ko gotum be woni dini norde Allah subhanahu wa ta'ala amma ahlul bid'i wad dalalat ben don haysi tawi hawri yad'una annahum fi firqatin wahidatin wa hum yaz'umuna annahum mujtami'una fi tilka al firqa ono si andari be haqiqatan ataway ko be yimbe be tawata aqaiduhum mutafarriqa wa mutabayina sandari atay aqwaluhum kadhalika mukhtalifa sitawi hawri andari ataway af'aluhum hakada as-sunnatu hiya wahdaha tajma'u an-nas wa kullu ma siwa as-sunnah yufarriqu bayna an-nas ko sunnatu woni ko mobata yimbe kala ko wona sunna feccay hakkunde yimbe bid'a be ngayibe tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ayibe sikka ko be gotun tawa berde mabbe den no serti masalan sadetti al firqatu tijaniyya andari al hali mabbe on ataybe fop mabbe taw na findeji goti be jogiti wa nafsu shay'in kabe humi don tijaniyan ka ko ngataybe fop na don be humi nanon ko gotum be humi tay goto kala fayda ma tawa dental ben don no detti e shaykhujo mabbe go beto kan no detto e shaykhujo mabbe go beto kan no detto e shaykhujo mabbe go jonnon be fo mabbe hibe nodditi wonde ko e fedde wotere nde woni ko be woni ndahara kambe tijjaniyankobe be lagine do yirabe bid'aaji godi tata sa yi Senegal a yirata dim ben ton kadi yirabe bid'aaji go sa ari ga ayata dim nonga iwa do yaha terle Nigeria to ben kadi yirabe bid'aaji godi tawata be ga jogitaake dettadi be ga din naba to ta ben ton be andadi kod non kon dum addinu quli annahum banaw dinahum ala ahwa'ihim wa ahwa'u ibadillahi jalla wa ala tab'an takhtalif yani ko yimbe be tata be mahi dina mabbe kan e hoore belede mabbe de min ko welata mikko e ko welata odo ko nagoto ko welata odo ko welata odo ko nagoto haqqille den haqqille odo de nagotum famata haqqille odo de haqqille odo de nagotum famata jonno madama kambe yuqaddimuna uqulahum wa ahwa'ahum ala an-nusus ko duwadi sitawi hawri be wata fe pondirde few amma ahli sunnati wal jamaa fahum yaqifuna ma'a al-wahyayn bi fahmi as-sahaba ahli sunna kambe hibe darodi wahyu jidindi al-kitab was-sunnah al-kitab kitab Allah jalla wa ala la yakhtalif la yatanaqad was-sunnah la takhtalif la tatanaqad al-kitab was-sunnah la yakhtalifani wa la yatanaqadan dido ko didi di tawata ko andade didi non ko di wahyun min Allah jalla wa ala ahli sunnati wal jamaa kambe ko dido be jogiti bi fahmi man shahida tanzila fahmu bembe tawata ko sahababe be wahyu on tippi yeso mon alqur'anu tippi yeso mabbe was sunnatu kadhalika tippi yeso mabbe idan haray non ko be famen dum addi hasine laado alayhi salatu wassalam be hentini ko laabi pos ka hadithul firaqi o hadith abi hurairah radhiyallahu anhu imam ahmad no filli mo e ko wanabe be maki iftaraqat al yahud ala 71 firqa
وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ونم أولو رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أولو كهالله وني الشيعة الروافدة كم ليسوا من الفرقة الواحدة الناجية، ونم كم ليسوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا على ما كان عليه أصحابه، لأنهم يتبرؤون بماذا؟ يتبرؤون من دين الصحابة. كم بشيء بيويه بدلنا دين الصحابة بن الله عليه الصلاة والسلام. شو ناس يدا بني بكون تتاهور كلي. أما لو تبى بمن فقه بوالني بسير. يونن الله صلى الله عليه وسلم بما كدادو يا ببين ونا يبين هور بيوانغال كوبين ونو يبي صفة من الصحابة بأمن كم وني مودك. رواد سيتابي neɗɗo on o waawi daɗude woosi o woni e hoore ko ɓen ɗon woni e mum ko. Jooni noon ko honno o wonirta e hoore ko ɓen ɗon woni e mum ko ngo annda? Non waawi laataade hal hada mumkin, hada amrun mustahil. Ko waɗi si tawi no waɗɗi e dow gooto kala e meɗen anndugol ko wiyetee kon aqidatu ahli sunnati wal jamaa e manhaju ahli sunnati wal jamaa. وأنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بماكي كم إمام الحميدي عليه رحمة الله بماكي السنة سنة عندنا كأمن منن أن يؤمن الرجل كن نتنون قم انت الرجل لا يراد به المرء يعني الذكر نو فانراك غركو سينما الرجل ko siyaq mudum onno ardi non ko non firirte ahyanan no ara hara al muradu bihi ko az-zakar ahyanan no ara tawa al muradu bihi ko al abd sawa'un kana rajulan aw imra'atan ndati famik wanon arafu ben be gollitiray dum do ghaliban sabu honno lil aghlabiyya anda kongol ko buri hewde ko si tawi hawri hida fewtinde goddo kongol ka asli kala damir mu addata ko muzakkar addata ka asli ko si tawi hawri yi e makko ko wallata kanko dum non fewta e makko si wayla wanon si addude majhul addiray muannas majhul addirta muannas abadan ko muzakkar tun gollirta anon ka hala arabu ko dum don burete gollirere ghaliban ko tuma tay ko sonnaajo fokkintinda kongol wasi adda muannas. Amma si tawi hawri ko gorko wonda na bande ko muzakkar, si tawi ko majhul wonda wadde mo wonda jantade fimu ngon ala wolde si ko gorko ma si ko suddido ani hida jonnude ni tum misal e hore neddo misal gal damirji araydi don din fop ko muzakkar gollitirta ko don asli. Idan ghaliban ko ni gollitirte kono neddo on ko be o ndar asa yimbe buy ananabe inna be ndaray firu aray e hadisaje go tawa ko ar-rajul wawla fi mudum bayna gorko. مثلا الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف الرجل على دين خليله سأني لون غوركو كي هور الدين جاتي جيجو مكومون سنة جوم أنو دينهم الرجل يعني ندوم هذا سفاني إذن كسياق أندارتا si tawi ko gorko fewtina inna ko gorko, amma si tawi ko faanda ko neddanke on fira neddo. Be maki ayyumina ko de gomdinta ar-rajulu neddo on bil qadari koddoriye on khairihi ko mo'i kon e mudum yani ko mo'i kon e ko hoddira kon wa sharrihi e ko boni kon e ko hoddira kon hulwihi ko weli kon e mudum wa murrihi e ko haadi kon e mudum wa ayya alama ende kanko neddo ngo andata annama asabahu wonde kala ko hebi mo lam yakun dullatano kil yukhti'ahu no wopayno wa annama akhta'ahu wonde kala ko wopi mo lam yakun dullatano kil yusibahu no memayno
وأن ذلك كله وندن دندنيغ المون قضاء كنياور نياوان من الله عز وجل إمردك مكو كنكو الله سبحانه وتعالى. كم بشيخ عليه رحمة الله بدأ بنقطة مهمة وهي نقطة مميزة بين أهل السنة والجماعة وبعض أهل البدع والضلالات. ونعود مسألة القدر والقضاء مسألة كيوندر فيها كقدر الله عز وجل كان يما إنياور مكونين مسألة متوتك هتدو حترد هتدو سبنا هنو غوكو أصل من أصول الإيمان أي ركن ركين من أركان الإيمان كتوغالال نغال توتا كتوغالال توتي نغال موƴƴa jiyangal e tugale iman no jeey ko hollata tugalal ngal no tuti moƴƴa nare ma ko nelaɗon alayhi salatu wassalam ka hadith jibril al-mashhur tasko dem moƴƴa no kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe soggiri noon e kalimaji ɗi ɓe gollitiri jibril alayhi salatu wassalam ɓalandike ɓe maki akhbirni anil iman qala أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كم من الله صلى الله عليه وآله وسلم فجبريل لندك عن الإيمان بماكيكو أن تؤمن بالله كنت قمت انت الله بواتي عطف وملائكته بواتي عطف وكتبه بواتي عطف ورسله بواتي عطف واليوم الآخر باب هوتي فيما يتعلق بالقدر كم من الله عليه الصلاة والسلام ابتدأ كلمة الإيمان ثانية بماكي وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا يدل على أهمية الإيمان بالقدر يدل على أهمية الإيمان بالقدر ونحن نقول نتوتا جمّن تبارك وتعالى وتبنتني في غير ما آية في محكم تنزيل كان الله عز وجل إنا خلقنا كل شيء بقدر كان تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا كان جمّن تبارك وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا إذن kanko joom meɗen tabaraka wa taala holli wonde kala ko o tagi kon mo waɗani ɗum eɓɓore kanko allahu tabaraka wa taala o holli e wonde kanko fiyake makko on kala ko o watta e fiyakuji makko ɗin ɗi fop majji himo eɓɓi hattirde eɓɓugol kanko subhanahu wa taala mo eɓɓi hattirde eɓɓugol oɗo waɗi so tawi no ari hadith mo tawata ko mo imam ahmad ibni hambal ɓe filli hadithe ittaɗo e walid ibni ubadata ibni samiti kamɓe walid ibni ubadata ibni samit ɓe makinde baabe maɓɓe hewtuno ka feƴƴina woni ubadata ibni samit radiyallahu anhu ɓe fewtuno kañum geɗaljo maɓɓe on walid ibni ubada ɓe maki wonde ya bunayya innaka lan tajida ta'ama al-imani hatta tu'mina bil qadar وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب قال ماذا أكتب قال اكتب مقادر الخلائق حتى تقوم الساعة كم بعبادة بن الصامت دار مؤيا ko hollata en kadi wonde oɗo amru al-imani bil qadar ko amrun azimu sha'ani oɗo sahabajo tedduɗo ɓa hewti kaɓe feƴƴina kamɓe ubadata ibn samiti no jiya e ko ɓe wasiyino oɗo geɗaljo maɓɓe ko yowodiri kon e fiyake al-imanu bil qadar sina non ad-din wasi' dina kan no yaaji moƴƴa ono si a yi ɓe ɓanniti oɗo geɗaljo maɓɓe e wasike mo ko yowodiri e fiyake koddoriye ɗo ko hollugol wonde koddoriye on gomɗingol ɗum ɗo ko hunde nde tawata dina neɗɗo on gasata ɓawo muɗum dina neɗɗo on gasata ɓawo muɗum ɓe fewti geɗaljo maɓɓe on ɓe maki ya bunayya ko ayyo ɓingel an
بماكي إنك أن لن تجد طعم الإيمان أحبتا بلندر قمدنا حتى تؤمن بالقدر ها قمدنا كدرية وتعلم أن ما أصابك وندك لك ميمما لم يكن ليخطئك هو بتانم هاي سكون تجدي والنودا وما أخطأك كلك وبما دونكني لم يكن ليصيبك لا تنوكينو ميمينوما نحبينوما حيث تبي هوري أن ننكون أودينو هن تجده بماك منني نلانو صلى الله عليه وسلم هبماك الله عز وجل كواتي تقودك كرمبونغ نوكو مسألة خلافية بين العلماء ودي يارب وند أول ما خلق الله تبارك وتعالى كو العرش وبقو ياري أول ما خلق الله جل وعلا كو القلم نوكو خلاف وقع بين علماء السلف إمام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله بجانتي نونك دفتر مأبوني الكافية الشافية المعروفة بنونية ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه على كل حال بماكي وند الله عز وجل كو أتي تقودك كرمبونغ ثم قال له اكتب كانكو الله أوي أني كرمبونغ الويندو ولوي ماذا أكتب كهندو مويندت الله يكتب مقادير الخلائق حتى تقوم الساعة eɓɓore fiya kuji tagore nden fo ha darngal ngal daro karambongol windi karambongol ngol windi ko wana non se ndaari wana oɗo imamu Daylami rahmatullahi alayhi no wardi non e oɗo hadith maɓɓe mo tawata ko mo imam Abu Dawud ɓe filli ka sunan maɓɓe بماكي وند بأرنو بتاي أبي ابن كعب بفوتي أبي ابن كعب بما كان وند إن في نفسي شيئا من القدر فحدثني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعل الله أن يذهب به ما في قلبي بماكي من kamion do nini mido wonde wonki anki hiki sowde goddum ko yowondiri e fiyaake odo koddori maana mudum gaynal lang hentanade joni mido faala onon Ubay ibn Ka'ab badama o wondi e nelaado alayhi salatu wassalam yo on ma kana hadise mo nanirdon nelaado alayhi salatu wassalam no gasa Allah azza wa jal ko ittira dum non ko mi jogiti e jibaye ka berne am on saati kambe Ubay ibn Ka'b no jiya e ko be makanno Imam Daylami be maki wonde law annaka anfaqta mithla uhudin dhahaban ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka ولو مت على غير هذا دخلت النار وإني سمعته من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كم بإمام الديلمي بماك ثم أتيت عبد الله بن مسعود فحدثني بالحديث ثم أتيت حذيفة بن اليمان فحدثني بالحديث وزيد بن ثابت فحدثني بالحديث كلهم حدثوه ولا كلهم حدثوني به عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كم بإمام الديلمي أبلندك أبي بن كعب كم بأبي بن كعب بجانتني بكم بنانير نلانه صلى الله عليه وسلم نلانه عليه الصلاة والسلام بماكي لو أنك ستوي هوري أنفقت مثل أحد ذهبا أدتي رفل أحد نغن أبيسينغو تون كونغو يالتني كونغ أدتي ودون نون كاني لابد بس أوكتري دون إخلاصا ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ما قبله الله منك الله جبن تام أنصدك ما دون حتى تؤمن بالقدر هاقم إنا كدري من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين كلا نقلو o tawata o yeddi ko waddi mo ko gomdingol kanko neddo ngara golle makko den e fop majje de boni
ودواتي بماكي ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك ونكلك هبما لم يكن ليخطئك حيث كهن تجدي ونودا وبتانو وما أخطأك كلك وبما كدي لم يكن ليصيبك حيث كهن ودا ميمتانو هيوتتانو بماكي ولو مت على غير هذا سي أماي توي نار دو غمدين دا دخلت النار أنا تجيت كم بإمام الديلمي بماكي مي أرمي ابن مسعود ملاندي بنفس المسألة بجابي لهم حديث مي أرمي توي حذيفة بن اليمان ملاندي بأم مسألة بجابي لهم حديثه مي أرمي زيد بن ثابت بنكد ملاندي بفي مسألة بجابي لهم نفس الحديث يفق مبه ماكي كوني لعنه صلى الله عليه وسلم دوني كو بنانير إذن كوكو يتي الإيمان بالقدر إنه أمر عظيم جدا والركن ركين من أركان الدين نحن كو به أقوم إنا ننو أقوم إني راكدي نقوم إني رتينو وأنه أهل السنة والجماعة كم بهدين عندك متوسطون في مسألة الإيمان بالقدر بين الجبرية والقدرية أهل السنة والجماعة كم بكو بجوغتي كو ون مراتب الإيمان بالقدر كو 4 مراتب الإيمان بالقدر كو 4 كو ديني المرتبة الأولى كو الإيمان بعلم الله السابق الشامل الكامل أي السابق لكل شيء الشامل لكل شيء الكامل كو غمدينغول غاندال الله سبحانه وتعالى غال wonne kanko Allah tabaraka wa ta'ala himo andi kala hunde gandal makko ngal no atti kala hunde kanko subhanahu wa ta'ala ko anno ilmu Allah tabaraka wa ta'ala ko sifatun dhatiyatun sifatun tata'allaqu bi dhatihi jalla wa ala kama anna laysa li dhatihi tabaraka wa ta'ala bidayah فكذلك ليس لعلمه بداية ونوني رنون ذاتي الله عز وجل أو ألاك إنتكو أو أفؤدي وننون غندل مكونغل ألاك غل فؤدي كصفة ذاتية فهماني إذن علمه سابق لكل شيء كما أنه تبارك وتعالى سابق لكل شيء نقدر أنكو بيه أقوم وقمنا وندقل قندل الله تبارك وتعالى كنكو الله جل وعلا أندين فيكو جد فبكو أتيدي لا تعالى وقمنا كنكو نتنو وندقل الله تبارك وتعالى قال كدكو قال شامل لكل شيء يعني هنقل مفتي كلا حولي علاكو تواتكو كسودي كوانا ويرني قندل مكو قال كنكو الله هنقل مفتي كلا حولي ko gandal ngal tawata kadi ko ngal kamil maana mudum ko ngal timmu ngal tis ngal timmi alaka ngal fuddi alaka ngal hatti innugol ko fewndo saydo gandal Allah ngal fuddi ko atti do hari o anda ko haado kadi o andoyta si do fejji o anda taala ilmuhu tabaraka wa ta'ala ko shamilul li kulli shay ilmuhu tabaraka wa ta'ala ko kamil wadi si tawi karbo ko be maaki wonde kanko Allah azza wa jalla ya'lam ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن وما لا يكون وما لن يكون لو كان كيف يكون نلو جميل تبارك وتعالى وي وند والله بكل شيء عليم كانكو الله تبارك وتعالى كله نهمان كانكو جميل تبارك وتعالى وي هوري مكو كو كانكو وني علام الغيوب andudo ko wirni kon hattirde andugo jomi me wi wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilman o wi kanko o hubindike kala hunde gandal
idan ahli sunnati wal jamaa kambe hibe fibi wonde dendaningal ko tawata kon ko fiyakuji tagore nden Allah azza wa jalla o andino dum ko nebi ala ko watta e fiyakuji tagore nden taw andano dum ala ko juhata mo e fiyakuji tagore nden ala ko yaltitanta mo kanko Allah tabaaraka wa taala e fiyakuji tagore nden tawa hari o andano dum dum woni al martaba al ula. al martabatu thaniya martaba dimmo on ko al imanu bi anna Allah tabaaraka wa ta'ala kataba jami'a maqadiri al khalaiqi fi al-lawh al-mahfuz ko gomdingol wonde Allah subhanahu wa ta'ala o windi dendaningal fiyakuji tagore nden ebboreji mabbe nin fu ka lawh al-mahfuz kanko Allah jalla wa ala o windi dum fopto wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kanko Allah wi kala hunde menen men moftinum e deftere nde tawata ko deftere bangunde dum woni lawhil mahfuz kanko Allah tabaaraka wa ta'ala windi foto woni lano alayhi salatu wassalam ma ke hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma hadith mu imam Muslim bifilli ma ke inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana ma ke Allah azza wa jalla o windi fiyakuji tagore nden fu ka lawhil mahfuz ba o windi dum don o habbiti duubi guluji 50 kanko Allah o tagi non asamauji din kanyum may leyde hari o windino dum don ka lawhil mahfuz o habbiti duubi guluji 50 si o tagi hande kani asamauji din kanyum ma leyde de idan kambe ahli sunnati wal jamaa hibe fibi wonde dum fop windanoma dendaningal mu ala ko woni wadde do sina dum windanoma kamakko kanko Allah subhanahu wa ta'ala fus watta kadi sina windanoma kamakko kanko Allah jalla wa ala. al martaba الثالثة مرتبة متوتة كمرتبة تمؤن ودوني خلق الله تبارك وتعالى لهذه المقادير بمعنى تقول مكو كمكو الله سبحانه وتعالى دين إبوريجي معنى مودن قوليجي كجيابة بن قولتكم وكمكو الله عز وجل ونكو تجدون دندنينغ المودن kanko subhanahu wa ta'ala woni ko tagata do yimbe ben be tagata hay e hunde e golleji mabbe di masalan ahli sunnati wal jamaa kambe hibe jogiti wonde sende tiwana shirku ende tiwana yaro bere ende tiwana zina ende tiwana riba dum do fop ko Allah azza wa jalla tagi tagore nembe taga hay fusemu wana woni rinon at-tauhid kanko tagi as-salah kanko tagi al-hajj kanko tagi az-zakah kanko tagi zikr hono wete ko yowondire fiyake as-sawm kanko tagi ko nande sifadi do piji ko wana non ko kanko tagi boneji din kadi didendaningal majji ahli sunna kambe ko non be jogori anon jom meden tabaraka wa taala wi Allahu khaliqu kulli shay ko Allah woni tagudo kala hunde tagane kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa khalaqa kulla shay'in kanko Allahu o tagi kala hunde tagane o wi wallahu khalaqakum wama ta'malun ko kanko tagi on e kala ko wondon e gollude ko idan ahli sunnati wal jamaa kambe be jogiti dum wonde Allah tabaraka wa ta'ala ko kanko woni tagude dum ولذلك سوى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها وي هبتا مصيب حي ووتو وانا كاليدي دو وانا كونكي جمولو سوانا دون ميويندينو دون كالوح المحفوظ كو أتي من تقود دون لا تو يسو مونو سندتيون دون آية وهو لا مرتبة جديد مرتبة رنونكو الكتابة إلا في كتاب مرتبة دي مؤنكو الخلق من قبل أن نبرأها إذن أهل السنة والجماعة كم في بدون. المرتبة الرابعة
الأخيرة مرتبة نيب وني سكت رجوع مراتب الإيمان بالقدر وني الإيمان بأنها لا تقع ولا تكون إلا بمشيئة الله جل وعلا. ɗin eɓɓoreji ɗi o eɓɓi fof kanko Allah tabaraka wa taala fus e majji laatortasi wona e muyande makko kanko Allah. ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. kanko Allahu tabaraka wa taala ko muyi konko ɗum laatoto, ko muyali kon laattako. manamo hay hunde watta tawande dolu mo ko si tawi kanko Allah azza wa jalla o jaɓi nde laato, so o jaɓali nde laatotako. idan al-sunnati wal jamaa kambe ko ɗum ɗo ɓe jogiti ko yowondiri e fiyake maratibul imani bil qadar. ko ɗum ɗo woni yani at-tariqa al-wusta, laawol ngol tawata ko laawol tumbowol ngol. amma si tawi en ɗetti ɓeɗo al-jabriya, ɓeɗo ɓe tawata ko jabriyankoɓɓe, kamɓe ko honɗum se sabu wi'egol maɓɓe taw jabriya ko sabu wi'ugol maɓɓe wonde الخلق مجبرون على أفعالهم لا اختيار لهم فيها ولا خيارة لهم. بإني وند تغوري الله عز وجل ند دولة ونا إكلا كند وني ودكو بإني ند على سبغول دون ند على مويان دفوس. يعني يمبه بنو بوني ود ko be fandi ko tagore Allah hunde no wa ala ngandi ala do ala gollana hore mum, gollanta hore mum. peluwal si wali kedo sina goddo ari dirningal ngal diray, ngal dirata few. bidorru si jodi kedo sina goddo dirni dudon du diray, no dirata. idan kambe be fibi wonde tagore nden kadi ko non way jiyaben ko non way e layla materi Allah azza wa jalla ne. eni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni be nabude kala ka be woni yaade, kala ko be wowli kanko woni be wowlinde be ala subade, kala ko be golli kanko woni be gollinde be ala subade, kala ko be faggiti ko kanko woni be fawde be ala subade, be ala fus ko be waadi. be inni wonde al mashi'atu lillahi wahdahu, ko yenete muyango ko kanko Allah tun jogiti. al khalqu mujbarun. jonnon goldo kongol mabbe la shakka ko kongol bongol ni ko wanno goldon kongol ko qawlun yani anna Allah tabaraka wa ta'ala yazlimu, ko kongol hollaygol faandingol wonde Allah to woni. sabu non hon si tawi be wi'i tagore nden fo dole te wona goto e mabbe ala subade ko woni wadde ko, en fo hiden jabi tagore nden ko yimbe dido ka, ko faminkum mu'minun wa minkum imma shakiran wa imma kafuran, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. nani joni si tawi be do fop natudo aljanna on o natirali fi o subi o golli ha o yeyi, natudo yite on o natiro yali fi o subi o golli ha o yeyi, Allahu dari odo o inna be do aljanna, o ndara kadi goddo go oda o inna be do yite. ene bembe o naadi do yite tay na kambe faggiti golleji di dum non na tonya non ay ko tonya ka. jonnon kanko Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a wa ma Allah yuridu zulman lil alamin. kanko Allah wi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi, ka hadith al-qudusi mo imam muslim filli tado Abu Dharr, kanko tabaraka wa ta'ala o harmini tonye hoore ma. idan si tawi hawri yarhamkallah en dettiri non innugol wonde kala ko neddo on faggiti si o zini o tewaki, si o yari bere o tewaki, si o shirki o tewaki, si o wujji o tewaki, si o jatti jawdi goddo o tewaki. fu ko Allah on fawimo garan dum esi hakkille sellude jabayno. kaje kambe hore mabbe be jaba dum aslan, kambe tigi be jaba be wolde kono be jaba sabu hondum non be jaba mo warani be nata selemu ko Allahu forsimo. mo wujjibe be yata selemu o subaki ko Allahu forsimo. mo ari tawi goddo e mabbe o barmini o inna selemu ko Allahu forsimo. la
non fo ɓe jaɓata ɓe jaɓi o forsa wasi ko baynahu wa bayna rabbil izzati wal jalal amma baynahum wa baynahum hum la yaqbaluna dhalik ko ɗo cheikh al-islam ibn taymiyata ɓe maaki wonde sifa ɗum ɗon no ɓe addere noon ka qasidatu ta'iyya maɓɓe fil qada'i wal qadar ɓe maaki neɗɗo mo tawata ko yeddowo Allah azza wa jalla ha gasa o darowo inna Allah subhanahu wa ta'ala hoddiriyo mi yeddumo min na min suɓi ko kanko suɓi ni masalan o yara beere o daro ina Allah hoddiriyo mi yaru o wujja o ya ko Allah hoddiriyo mi wujju ɓe maaki ɗum no waywa bonoru samayndo e dammi goɗɗo bonoru nun daro ƴakka dammi ɗin ha gasa jooɗo fewta on neɗɗo mo tata ko aynuɗo dammi ɗin ɗo inna menen ko min tagira ko ƴakko dammi selay men kono ɗo wata gese sayde wonde konko ɓe woni ɗon ko qawlun batil ndaari Allahu azza wa jalla o jogitaaki jiyaɓe makko ɓen fo ala haddin sawa ɓe fo naaɓe goto no woodi yimɓe ɓe kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓantani karambol e maɓɓe sabu alhaali mo ɓe woni e muɗum se ndetti almajnunu se ndetti assabiyu se ndetti anna'im nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki rufi alqalamu an thalathin karambol ngol no ɓantana ɓeɗo tato pay kun tawata ko assabiyu hatta yahtalima ha kun helli fe ene o si tawi o bonni goɗɗum Allah azza wa jalla nangitiramo o nangitirtamo ka ko fi honɗum hadi o nangitiramo li anna assabiya qabla an yahtalima la ikhtiyara lahu fima yaf'al nana sino mama wala iradata wala almashi'a fay kun ɗo e kun helli fe jom men kanko tagi kanko wi huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum idan kanko o tagi neɗɗanke on o eɓɓi fiyake makko on ɗo e neɗɗo on helli fe haray haqqille ɗe gaynali jottade ko gaynal sendinirde piiji ɗin fof kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o terti neɗɗo on ɗon si o waɗi goɗɗum o nangitirtamo ɗon ko waɗi noon ɗon na e teware makko kanko neɗɗo on woni waɗirde piiji ɗi ɗon o nangatamo neɗɗo feetuɗo mo tata haqqille ɗen ɗe dirti haqqille ɗen jaɓama on kadi tasarrufatiji makko ɗin mo ɓantana karamol ngol si tawi hawri o ari gollude ko o golli e golleji bonɗi kanko neɗɗanke o yarhamukallah o nangitirtake ɗum ɗum sabu non honɗum ko woni wadde ko la mashi'ata lahu fi wala ikhtiyara lahu fihi Allah azza wa jalla ɓantani on ɗon kadi karamol ko ana noon anna'im neɗɗo mo tawata ko ɗaniɗo par ce que neɗɗo si ɗanike taw haray wonki makko kin sortama e makko ɓe aslan Allahu wi Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamman idan neɗɗo si tawi hawri o ɗanike wonki ki yaltinde taw e makko si hewti ka o finake artire jonon oɗo neɗɗanke kanko kadi o anda ko oni wadde sanga ka o ɗanino ɓeɗo tato Allah azza wa jalla ɓantani ɓe karambol sabu ɓe ala suɓagol e konko ɓe woni wadde ɗum ko awwal si tawi en ƴewi e ɓeɗo en ari en daari al-mukhti al-mukarrah annasi ɓeɗo tato kadi e hoore muɗum kala ko ɓe waɗi tawi ko ɗiɗo piiji tati woni ko alhaali maɓɓe on fewnodi e muɗum heɓe yaafana ilaano alayhi salatu wassalam ɓe maki inna allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alayhi neɗɗo kala neɗɗo jiyaɗo e mofte maɓɓe ɗen si tawi o falju o golli tawi o tewaki o falju o golli mo yaafana wa kadhalika si tawi kanko neɗɗanke on o yejjitu o golli mo yaafana rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na jomi men kon ɗum jaabino o wi na'am riwaya go o wi qad fa'alt ko wana noon si tawi on tigi doolama o forsama tawi ko yondir e haqqe Allahu tabaraka wa ta'ala
himo wawi wadde kono shart hara qalbuhu mutma'innun bil imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani ko dun mastukrihu ali ko fiyono Allah azza wa jalla yafani beedo sabu ko be woni warrude ko lakhtiyaran wala mashi'a be woni warrude idan dun do ko hunde de tawata ma ko piiji di tawata ko ruttaydi be kambe jabriya wi'ugol mabbe wonde tagore ndem fu no forsede Allah azza wa jalla be tawata ben dunnon yani be dogude e ley muyango makko kanko subhanahu wa ta'ala tawa wannali be ikhtiyar e den golle de be woni gollude don o nangitirtabe dum ko hondungo nangitirtabe ko konko tawata lahum mashi'a fihi wa lahum ikhtiyarun fihi o wadi sendari o do biddo adam neddo fo neddo no wodi piiji di tawata Allah azza wa jalla yujbiruhu alayhi wodi ko Allah subhanahu wa ta'ala forsata mo kanko neddo ngemum o tagama kanko Allah tabaraka wa ta'ala o wada ma zakaran gorko sundalanda alanda fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka ko wana non o tagama wada ma jutudo ma o tagama wada ma rabbidudo ma o tagama wada ma semmol walla o tage wada ma sewdo o tagama wada ma balejo ma o tage wada ma danejo dum do fop a alama shiya e mudum ala ikhtiyar e mudum ko bo Allah lamdoyto yawmal qiyamati ko fiyon wona no da balejo ese o lettiro e goddo fi woni balejo wata idan kala ko Allah azza wa jalla lettiro e neddo o yawmal qiyama andu lahu fi dhalika mashi'atun wa lahu fihi ikhtiyarun wa irada endazimano idan gol kongol mabbe kambe jabriya ko kongol merewol fu gol sella amma bedo be tawata ko jasube ben woni alqadariya pendon kambe be dari be inni wonnema Allah tabaaraka wa ta'ala kanko e hore makko la mashi'ata lahu fi af'ali al-ibad wa laysa huwa khaliqa af'ali al-ibad bal al-ibadu lahum al-mashi'atu al-kamila at-tamma fima yaf'alun wa hum al-khaliquna li af'alihim tanazama sunari jabriya kambe asbatu al-mashi'ata lillahi tabaraka wa ta'ala wa salabuha min al-khalqi أثبتوا المشيئة لله عز وجل وغلوا في الإثبات حتى سلبوا المشيئة من الخلق كم بتبنت مويا غونغو ونند الله حاب فئتوي بإتي مويا غونغ تاغور من تاغور مويا تافس الله توني بيلتندير دنو فال راو جونو سن ارتي بيدو قدريه كامبه كو بددو بيدا بيدو كامبه نفوا المشيئة عن الله عز وجل ونفوا كذلك خلق الأفعال عن الله جل وعلا كم ببي الله مو يتاي يقول لي جيجي يا ببي وبيدتا مو بيارا بيري كنان دي مو ولا مو يانغوي من الله مو يتاي كبول وكذلك ببي وند قول لي جيجي يا ببي يارو بيري شركو زنا nguyka en e ko nande sifadin piji wallahu tagata dum ko kambe tigi yimbe ben tagi dum jonon sandari be di donno jabriyato kambe be tabintiniri dum don mashi'a wonande Allah be riwi mo e tagore nen fi honno kala bingol Allah wo o be teddina woni Allah sa inni mo mari mashi'a tagorde no mari mashi'a ara shirkanimo be do kadi be wi'i wonde Allah tabaaraka wa ta'ala ala mashi'a e golleji bondi ko tagore nen gollata ko o ala ikhtiyar e golleji bondi ko tagore nen gollata ko kanko tabaaraka wa ta'ala na kanko tagidin golleji mabbe bondi don kambe kadi be wi'be labbinay mo woni kanko Allah o Allah e teddude o tagata shirku Allah e teddude o tagata zina Allah e teddude o tagata bere ay mushkila mabbe o ko wadi ahlul ahwa'i majjere mabbe aslire ndem fop ko honto woni
ko taqdimuhum al-uqula ala an-nuqul ko ɗettugol haqqille ɗen naɓa yeeso acca nasuuji ɗin ɓaawa ko ɗum ɗon woni tana maɓɓe on fop majjere maɓɓe nden ko ɗo nde fuɗi ɓe dendaningal maɓɓe non ɓe fop maɓɓe joni si tawi kamɓe ɓe inni wonde tagore nden ko kamɓe tagi yarugol beere kamɓe tagi konto woni ka allahu wiɗon allahu khaliqu kulli shay konto woni ka allahu wiɗon ala lahu lhalqu wal amru ko honto woni kanko allahu tabaraka wa taala ka wiɗon wa khalaqa kulla shay'in konto ɗiɗo fo woni konto woni ka allah azza wa jalla wiɗon wallahu khalaqakum wa ma ta'malun idan ɗum ɗo ko hunde nde tawata nde mari tana molana parce que wi'ugol maɓɓe wonde tagore nden kamɓe tigi tagi golleji maɓɓe ɗin ɗum ɗo ko ɗum hollata ko wonde kamɓe ashraku billahi tabaraka wa taala fi rububiyyatihi bishirkani allah azza wa jalla ka rububiyya makko wannun alkhalqu ko min rububiyyatihi tabaraka wa taala tagugol ngol ko jiyaɗum e rububiyya makko si ɓe inni wonde tagore nden tagi allahu tagi ara ɓe waɗi taguɓe ɗiɗo ka ɓe waɗani ara ɓe waɗi ko sabu ɗum waɗi si nelaɗo alayhi salatu wassalamu sammahum alqadariya anno enete majus hadihi l umma oɗa si nelaɗo alayhi salatu wassalam inni ɓe kamɓe woni majusu ɗeɗo mofte ɓe maki alqadariyatu hum majusu hadihi l umma aw kama qal ɓe maki qadariya kamɓe woni majus ɗeɗo mofte fi honɗum majus kamɓe ɓe feccu ɓe ndaari piiji ɗin ɓe wi khayrun wa shar ɓe inni asharru lahu khaliqun alkhayru lahu khaliq ɓe wi khaliqu lkhayri huwa allahu azza wa jalla ɓe inni idan huwa ilahu annur ɓe wi khaliqu lsharri huwa iblisu alayhi llana idan huwa ilahu zulma nasifami joni noon qadariya ari kamɓe gari ɓe yaari noon ɓe wi ko moƴƴi kon ko allah subhanahu wa ta'ala tagi golleji ɗi tawata ko golleji bonɗi ɗin fop ko tagore nden tigi woni ko tagi ɗin ɗo kamɓe majus ɓe nandi ka ɓe nandani ɓe nandi ko ɗum waɗi si ɓe inna kamɓe woni majusu hadihi al umma idan ehino alhaali o ahlusunnati waljamaa hum fi lwasat amma ɓeɗo ɓe tawata ko jabriya hiɓe dow ɓe feƴƴiti few qadariya kañum ganno teppi ha woni ley naare aya goto pet sendi hakkude ahli sunnati wal jamaa e maɓɓe e yi jabriya kamɓe ɓe inni mashi'a on ko allahu tunka qadariya kamɓe ɓe inni mashi'a on ko tagore nden tunka ahli sunnati wal jamaa ɓe inni mashi'a on allah azza wa jalla no mari mashi'a tagore nden no mari mashi'a mashi'atu lkhalqi tabi'atun li mashi'ati llahi jalla wa ala allah subhanahu wa ta'ala o wi liman sha'a minkum an yastaqima wama tasha'una illa an yasha allahu rabbul alamin liman sha'a minkum an yastaqima allah azza wa jalla ja'ala lil khalqi mashi'atan so tawi ɓe alano mashi'a ko ɗum o wiyanta ɓe liman sha'a minkum an yastaqima o wi non wama tasha'una illa an yasha allah wa athbata li nafsihi mashi'atan thumma bayyana anna mashi'ata al-khalqi tabi'atun li mashi'atihi jalla wa ala annasi fahama ko masala mo tawata neɗɗo on si watta lili e makko o fama e makko famu bonɗo o fiɓa e makko finde bonde ase ɗon tigi hoore mum si innama mashi'atul khalqi tabi'atun li mashi'ati llah woɓɓe go sikkay si innama wonde kala piiji waɗay ɗiɗin koye muyango allah subhanahu wa ta'ala woni ko ɗi watta ɓe famay faamu ko jabriya faami ɗo anda si innama wonde hunde waɗayde kala ko mashi'a allahu tabaraka wa ta'ala o woni mashi'a bi ma'ana sakkitorojo on aw mashi'a neɗɗo on ko mashi'a allahu on woni ko jokkata ko bi ma'ana neɗɗo ko o immi waɗugol hunde kala hunde foti ko hunde moƴƴere walla ko hunde bonde kanko neɗɗo mo wata dolude allah subhanahu wa ta'ala
haman o wawata dolude Allahu si Allahu jabi wada si o jabali watta jon non no jeya e sunnaji makko din kanko Allahu tabaraka wa taala neddo si immanike moƴƴere o annike kanko neddo mana mum o muyi kanko neddo o wadugol moƴƴere e hore berne laabunde o immanike den moƴƴere o jeya e sunnaji Allah azza wa jalla o sakkotako mo den moƴƴere abadan o sakkotako few kala immaniɗo moƴƴere mo jogiti anniye laaɓuɗo e mayre kanko neɗɗo mo fokkitinde wadde jom menen tabaraka wa taala sakkotako mo e moƴƴere nden sey ko gotele piiji ɗiɗi yanata ko imma neɗɗo on heɓi feere waɗugol moƴƴere nden o waɗinde Allah azza wa jalla windana mo alal aqalli 10 hasanat moƴƴi 10 ma kanko neɗɗo on o heɓi anniye on waɗugol hunden kono feere nden heɓaki waɗugol jom menen tabaraka wa taala windana mo hasana kamila o sakkama o sakkaka haysi o waɗali kono anniye on ari madama ko feere nden manki o windante goɗɗo ɗum ɗo ko jiyaɗum e min sunanihi tabaraka wa taala amma neɗɗo mo tawata ko neɗɗo kadi faalaɗo wadde moƴƴere no jeya e sunnaji faalaɗo bi ma'ana wadde bone no jeya e sunnaji jomi meɗen tabaraka wa ta'ala kanko Allahu azza wa jalla o majjinirta goɗɗo toni gadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lid-dalalati asbaban mo waɗani majjere nden sababuji mukko neɗɗo eɓɓata ɗo fewugol tawa anni e makko on no laaɓi Allah azza wa jalla ɗetta mo ɓoyna o watta few a laɓɓinta ɓernde maɗa nden immanoɗa pewal ngal Allahu majjini o watta ɗum o wi walladhina jahadu fina la nahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw hudan Allahu wi hon wama kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun kanko Allah azza wa jalla la yadhlim ko nden neɗɗo on ari o jogiti asbab abbalala o naati e majji o si Allah azza wa jalla majjina ɗare o wi waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda hada fi'lu al-abd ka nani moƴƴade o wi hali tu waman yushaqiqi rasula o hattino ko min ba'di ma tabayyana lahu alhuda idan shaqaqa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an 'amdin wa iradatin wa mashi'a لأن الهدى قد تبين له ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى حتى له ويتبع غير سبيل المؤمنين أي يختار لنفسه سبيلا يجانب سبيل المؤمنين يومي أنتم نوله ما تولى نعم سيفهمكم نعم gollal neɗɗo on aranal gollal neɗɗo on ɗimmal si joni men non gollal al-insan tabayyana lahu al-huda wa tabayyana lahu sabilul al-mu'minin kanko neɗɗo on o tewike pas bi iradatihi wa ikhtiyarihi khalafa huda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa janaba sabil al-mu'minina yomin no wiɗo wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam enan zinnama ko Allahu o muuyi ha kaari o yari beere nden awa ma'ana muɗum kanko kaari o suɓike yarugol beere nden Allah azza wa jalla accimo o yarinde parce que Allahu sino falano kalayno mo yarata beere nden ko sifa ɗum wona innede mashi'atuhu tabi'atun li mashi'atillah ko si Allahu acci si muyango makko ngon kanko neɗɗo on laato ko jelo eɓɓata yarugol beere ɓe ron ka yarde jom men sakkoɓe ɓe yarata ko jelo eɓɓata fimugol cigarette ɓe eɓɓa ɓe ronka o sakkoɓe ko jelo eɓɓata waɗugol zina o sakkoɓe no ɗuɗi ka tale ɓe heɓino anniye ɗen ɓe faalama wadde ɓe muuyi few kono Allah azza wa jalla muyango makko ngon o darna watta ɗum waɗi so wi ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا
ase ko muyango makko won hecci muyangoji mabbe ko si o tertike on tigi si majja si o tertaake ma majjata jon non si tawi an a suɓike peewal ngal a immanike hattirde immanagol o fodima wonde o fewnete si tawi non a suɓike majjere nden a immanike majjere nden ɓaawo laaɓande ma ko wiyete kon peewal e majjere a teyke pas a yahani majjere nden mo mari piiji ɗiɗi ko watta ko imma o majjine ma'ana muɗum o muuya yaha e majjere nde wonɗa yaade e muɗum ma ɗum kanko tabaraka wa ta'ala yurmede makko o jaggama ara yata e majjere nde o yilte kono amma ka peewal to si a anniyanike peewal ngal o yiltetama e maggal few si tawi a laɓɓini amike moƴƴo inan ɗum ɗo ko be famen ɗum anden ɗum ɓe maki khayrihi ko moƴƴi kon e muɗum wa sharrihi e ko boni kon e muɗum no en jantinoke nde nyanen karmo koɓɓe maaki wonde alqadaru bi dhatihi fi'lun min allahi azza wa jalla la yusafu bisharr kudduriye on kañum tigi ko gollal allah subhanahu wa ta'ala ngal sifatake ko boni wati nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki washarru laysa ilayka bone on dambatake ma allah azza wa jalla wati jom menen tabaraka wa ta'ala o wi ma asabaka min hasanatin famin Allah wama asabaka min sayyi'atin famin nafsika kanko Allah wi ma asaba min musibatin wala ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir wi dhahara al-fasad fi al-barri wal-bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un famade amma mo'ereji de ma bikum min ni'matin fa من الله الخير من الله عز وجل والشر ليس إليه بني أن أدمبتاك كم أمكو كمكو سبحانه وتعالى ودي ستوي هوري كرمكو بماكي وند القدر لا يوصف بالشر المراد إنما القدر خيره وشره أي الشر المقضي كبني كنياواكو amma gollal Allah subhanahu wa ta'ala ngal sifatake bon wannan kanko tabaraka wa ta'ala watta ko hana kullu ma fa'ala al-jalil fa huwa al-jamil mathalan si Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri wonne kaarijo waday accident ma o hoddiri suudu kaari ndun ndu sumay ma o hoddiri suudu kaari ndun ndu libete hoddirande makko nden kanko Allah tabaraka wa ta'ala la yusafu bishar yataake Allah hoddiri e odo ko boni ko wonnon sirru e hikma ko Allah hoddiriri dum don kon si a bangina nama tawai ko woni ton kon fo ko khair amma non kanko neddo on ko sowata kon e ko yani ko hoddira kon bonugol suudu ndum sumugol suudu ndum wadugol makko accident on no yusafu bishar haydun kadi la yushafu bisharri almutlaq wannan fi janibin atawai huwa khairun wa fi janibin akhar huwa shar arengemu sendetti masalan ko wiiden ko wonde ko Allah azza wa jalla o hoddiri kon atawai sirru mudum on hikma mudum on ko khairun khalis kanko Allah tabaraka wa ta'ala enen do fop meden eden jabi wonde Allah azza wa jalla la yazlimka o toñata ka ko o qa'imun bil qisti darordo nundal ene mo tawata ko nundudo o toñata on no wada ko boni o wata ko boni ka o waday ko hana o watta ko hana idan kanko Allah azza wa jalla hoddirgol makko suudu kaari ndu yondu sumu ma yondu libe no wawi wonde go harandun suudu on kaarijo ko suudu ndu o darniri jawdi harmunde jawdi riba ma tere won ko jattaado ko nande sifa dum bi ande nen no suudi en kanko Allah azza wa jalla suudaki mo alimul ghaibi wa ash-shahada jonno kanko Allah azza wa jalla
si tawi ndun suudu koko harmi ndu darnira ma tere ngon kono harmiri o heɓira gotel e piiji ɗiɗi no wawi heɓade ɗum no wawi wonde hara ko ɓemɓe tawata ko ɓe o jatti on teren ma ɓemɓe tawata ko ɓe o jamfi ndin jawdi hara ɓen torinoke Allah azza wa jalla e hoore makko kanko e ndin jawdi ta ko on duwa woni jabade fo non sa'o wannun da'watul mazlumi mustajaba ka Allah azza wa jalla kanko si toñaɗo du'ike o wi'a la ansurannaka walau ba'da hinin wallete ay sina joni ene ɗon haray konko Allah hoddire makko ɗon ko bone no na bone hunde ɗimmere nden joni kanko neɗɗon hara o ɗaɓɓiri ndin jawdi no harmiri o jatta goɗɗo few parce que jawdi neɗɗo no wawi ndi ɗaɓɓude ta ko lakkere makko kono wara ndi harmi ɓe jaɓi ɗum ka hara o jatta ko lakkere few kono ndi harmi joni kanko neɗɗo on si o ɗaɓɓi ndin ɗon jawdi haga si o darniɗen galle ɗon Allah azza wa jalla ta mo yurma on neɗɗo ko falaka mo nadiroyde sabu ɗum yiite lanca galle ɗen neɗɗo on serta e majje few hande kadi fiyo o ɗaɓɓitoye goɓɓe goo ɗen galle ɗon ko ɗen ɗon ko ɗe lanca ɗon kon si o muññike ɗum ɗon wona sabu heefugol bakkatu makko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makeni ka hadis Anas ibn Malik inna allaha idha ahabba abdan ajjala lahu al-uqubata fi dunya Allahu si yiɗi jiyaɗo on faggitike bakkatu tawi o falaka mo lettiroyɓe ɗum kala hara waddana mo lette ɗen ka aduna ɗo ko bone nono boni bona jonno kanko neɗɗo on no o woni sowirde ɗo ene suudu kaari non sumi suudu kaari non liɓama ma kaari waɗi accident ɓe mbawa heɓi bone ɗon e hoore muɗum ko ɗon sifete non inne ko bone mana bone amma ka Allahu waɗi ɗum yatake Allahu waɗi bone e kaari ko annon ko waɗi e makko kon ko ɗum tigi on hande e muɗum to nyale jonnon ko yani e hoore neɗɗo on kon ɗon no inni ɗum ɗo koko boni ni ma ɗum ɗo na ko boni e hoore ɗum sino sifede koko boni wiyatake koko boni tun ko be jaɓa moƴƴere no ton bone no ton masalan no wona bone sengo honto ka tawi ɗon suudu makko ndu lancama joni ko be o yeyta e location ma o waala taw e nder lewru timmundu ka yaasi alaka o waala ɗum inne ko bone jonnon ɗimmuɗum ko ɗum ɗon rimantamo kon kanko neɗɗanke on sabu si o muññike kanko neɗɗo on onumo mari heefa e bakkatuji makko ɗin ka bakkatuji makko ɗin heefoto o heɓay teddungal ka Allah azza wa jalla nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki hadis Anas go kadi ɓe maki inna idama aljazai ma idami albala wa inna allaha ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu as-sakhat o waɗi si ɓe makani e wonne ko ɓuri tiiɗude e jarrabuyeji ɗin e tagore Allahu ne fof ko al anbiya annaba sende tiwana annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam jarrabuyeji jelɓe nabi itiɗi ka aja ko bakkatu ɓe faggitinosi ɗin ari way kono ɓaaɗi ari ɓe muññike ɓe jaɓiɗi ɓe heɓiri teddungal sabu ɗum ka ɓe heɓirani teddungal ngal heɓiti annabi Yaqub nafsu shey ɓe naguno jarrabuyeji ɗi tata ko musuɗi moƴƴa sertugol maɓɓe e annabi Yusuf gila payko yagal ɓe yaari noon e sunogol ɓe yaari gon ɗon haa ɓe sertoyi e ɓiɗɗo maɓɓe toso ko on tigi e hoore muɗum nde annabi Yusuf jogitino on ɗon Misra haa nde ɓe wulliri noon gite maɓɓe ɗen ɗe humiɗi ɗum ɗo fof ko jarrabuyeji ko bakkatu ɓe wanno haa ɓe heɓi ɗum la Allah azza wa jalla ko waɗirno ɗum ko fiyo ɓantu martaba maɓɓe on ɓaɓe muññike martaba on ɓanti idan jarrabuyeji gono ara e neɗɗon ta ko sabu bakkatu mo o waɗi jarrabuyeji gonon no ara e makko ta Allah azza wa jalla no windani mo martaba ka aljanna kono hara kanko neɗɗo on bi sa'yihi wa bi a'malihi faqat la yudriku tilka al martaba Allah azza wa jalla liɓa jarrabuye e makko o muñño sabu ɗum ɗon hewtinoyamo ɗo kadi ko sharr
إذن القدر بذاته لا يوصف بالشر، إنما يوصف بالشر المقضي، وهو بنفسه لا يوصف بالشر المطلق، في جانب هو شر وفي جانب آخر هو خير. وحلوه كو ويليمودون كو ومره، بمعنى أنه كو حسب نأم كو أصواتكم أي بعدو كدريجي غنورا ماكو تادي ويلي موتا بي زنة متاتا كو عازب لا قدرة له بالزواج، tawa fewdo on tuma o tan inaaki few o jombay célibataire be few tan inaaki jombere few non sa wobbe do Allah azza wa jalla sogga goddo insanun salih warawta on tigen bom mi ndari mi tawi danka wonda do da hani wallude oyna mo mari jiwo karejo joni o finance ay fop aray o walla mo hebe ba suudu kabe on o jonne mo dépasse hitande o do sebi on koddori ay ni on don ko mur on piray ka non ko hulwun weli moja wanafsu shay neddo si hebi jawdi tay ko jawdi laabundi tara ko laawol dagingol e hebirinde tay ko hul jonnon wa murrihi haadindi mudum din sifa hebugol makko nawnare hebugol makko fatunde makko nandi sifa din non beji faman ani dum no ko ittiri hasasa ko bandu makko wonki kin sowata ko onon yete do hulun dum do ko mur be maki wa ayya alama yande kanko neddo on o andata annama asabahu wonde kala ko hebi mo lam yakun lataki li yukhti'ahu no wopam, yani kala ko hebi mo si adna on fop darino wi e kari onde kari hebatano masimene men daranino ma o wae kala ko hebi mo wopatano mo few do wadi daragol inna simi warruno ni wonirtano ni no musidma molna salan son dettido goddo on nawnido on nabimo do e laptane mo tawata pellet wondo ton on ko mo hooli dum médecin jo spécialiste jo on darimo o woni non o wadi yiru ko wawi wadde kon kono tayla jangal huubi o yamayi don o sortiki to enugol sen nabuno mo france o mayatan dum haysi kon to nabuno don mo maya asela jangal hewti wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa anna ma akhta'ahu wanda kala ko wopi mo kallam yakul li yusibahu kala ko o dogani fi hendagol sidu wopi mo haysi ko no wanno o hennatano ko few parce wobbe gono ara be daro do taw masalan ko be yimbe dido ma be tato arani hunde mo be ari takko mum mo be arani hunde nge mudum on landodo lande kanko o daro o wala gonga wenno fenata o wala gonga o beeda kanyum fenu do on jonne hunde kanka de warta en he sim jasimi andum feneno sim fenno mi andato wonde o way haysa fenno andata ko ndeng parce que a winnana kande ko jelo e yimbe yaata fena be ronka hendade jelo no dudi na fena den fo woni hendade ga ko fena den fo woni hendade wona yaade do leydi porto sibe nato e fi landagol kaydi fayda joni porto be ngandi kala yudo afrique yey ton nen mu nge bemmu mayi ba yawdo ko do ne attale wolde fayda so yey ka justice ko yigol nene makko e bem makko mayi o haray himo ari don ba alano o warra yono ko jelo woni wi warde don nene mum e bem mum kadende mudum kono be ron kaybude kayde yalta sifr no heewi ka haywa no heewi idan fenande podata nafoore hayde hunde allahumma illa sina penale dagide de parce que den non ko daginide ko fiide poday nafoore bi idnillahi jalla wa be maki wa anna dhalika wonde dum do kullahu den dangal mudum qada'un ko nyaawore min Allah
azza wa jalla immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo fuu ko ñaawore ko Allah azza wa jalla ñaawi e yina alen sifa ɗum ɗo anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka ka hadith عبادة بن الصامت نفس الشيء كحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإمام الترمذي بفل يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ماكي وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله وصارت بماكي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ماكي وند وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفع القلم وجفت الصحف جنو وفي رواية غير الترمذي ودم بماكي ونه واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك إذن هراي أنك به ندان كيونغ جوجيتو لو سن إني يوتادو في مسألة القضاء والقدر أولا هارو المسألة واسعة جدا المسألة واسعة جدا أصول السنة دأي فين السنة دن إلى والمودون للحميدي ونند إمام الحميدي حدثنا بماكي يوتي من بشر بن موسى أو بشر بن موسى بماكي حدثنا يوتي من الحميدي إمام الحميدي قال بماكي السنة سنة عندنا كأمن أن يؤمن الرجل كن نتنو قم دنت بالقدر كدري وخيره كمؤي كو هدراك وشره كو بني مونك وحلوه كو ويلي كون امود ومره كو حادي كون امود دو وني بلندور مودون دون كنيما حادي دي مودون وأن يعلم إنه أن ما أصابه وأن كلك هذي ولم يكن الله تاكل ليخطئه نو بينهم وأن ما أخطأه وأن كلك هو بمكد لم يكن الله تاكل ليصيبه نمي بينهم وأن ذلك وأن كله دندانغال مود قضاء كنياوره من الله إمردك الله عز تدنو وجل أموني لا والكسل كلا والبي والإبانتل